Ttaadc headquarter Khumulwngo main building o tini Icat department by World Press de Palaijakha. O pandao faiman jakha Ttaadc ni CEM borom ganang Purno Chandra Jomatia, borom ganang MDC Debojit Tripura, borom ganang Khumulwngo Press Club Secretary Ronjit Deborma, te koktuma Palaijakha samung khai tongnai adungsong. Tini ni salo Khumulwngo main building o koktuma thumnai rokni bagai, lela jaknai room ni dogabo fiok rijakha, te pandao press jacket bo bakjakha koktuma thumnai rokno. Ini sekolah ni ବ୍ୟବସ୍ଥା hamnya sengjotono janja elakawo sengjotono saiman piaba media ni bisinti je punuk jagmani ke teibu jotono saiman hani bangoi boroni je oktuma thunai je problem ngui tongmani sengbo bujiu sengbo sobanani musubu sini bekhati de mansa subangna ni bagwe seng sakharui butong sakhar mani bisingti jeni jeng yapre selaika sikam teni bising phana jeng oro rom sna laibe yapre selaika oro joto jeni edisini news de nangmani equipment of jeng provide khaine o jagawo mani bisingti normal je news proposal lo memang nang provide khainai boni system sang setup khainai already manai lo reading that boni sara bo sang zeman sak sang financial help khainai grant in aid hisabe sang khainai ni bagai kau bo salajak sini maharaja phaikai kene mo final di sonanai kaisa sikonte program khainai